umva niko yari niko William we niko this mission involved food and child. ntabwo wigeze umbwira ko imisiyo tugiye gukora irimo ba food child. Security detail serve and protect. we n'ubundi n'iby'umutekano kurinda no gukora abantu. Dragon tugiye kurwana na Dragon yarapfuye. Go up against the dragon for a favor. Reka nkubwire sinigeze nza mu gisirikare cyangwa ngo nkure kugira ngo zarwane n'umugabo bita Dragon. She needs to be paranoid. Uriya mugore yari yapanitse wana. She needs to be paranoid. Agomba gupanika. $10 million bounty on her. Uzi kuriya mugore ubwe bamushyiriyeho miliyoni 10 zo kumuhiga ariko. I might as well take her out myself. Wamurasa nkayijyanira we bose batangira gusubirana. We've seen enough of her. It wasn't time for full disclosure. You didn't ask questions. Twisanga mu bibazo kandi nagukora ibintu ntakubashije ibibazo byo rabyibuka. I was doing you a favor, mate. Nanjye nagukoreye agafavera umusa. Sibyo? Nika. Ariko nimba bigezaho kurwana na Dragon. Shasi imbiri muri ya mugabo nakuze mwumva niko. Niko we. Nukuri koko papa. Dragon's dead. Dragon yarapfuye. Junior mwana wanjye. Gitwe nakosori giti. Junior yarapfuye nako Dragon yarapfuye Juni. Hakuno. Ebe. Asigaye bakeya. Irikomereje kumba kana karaye ku ishuri do. Karimo karatahuka icyo katazi muri aya mashyamba arimo basinipa babicanye nduzi ko atari no mu mashyamba ari mu ifamu. Bantu mushaka ifamu nk'izi ngizi cyangwa iki mushaka gusaza mwiyororera mwituriye mu cyaro ndaje mbaye nimero ya David Real Estate ubundi abibakorera nk'akazi.